Hanga isaan amata 15 amata gartanii itti gaafatama guddaa mataa isaanii isaan qabattutti tarbiyaa durarraa abbaaf haadhatu gaafatama. Amaanaan tun obboleeyyan Islaamaa waa yeroo dheeraadhaaf miidhamuu jiru. Waa warri biroo kan nuti irratti misaala gaarii fudhannullee baqateenii biyya kana keessa ganda Qur'aana gartee bultii fi ooltumaan illee gartee boodingii keessa kaa'u jiran. Bakka gartee namni biraa ittiin baqatu nuti ilmaan nama biraallee fuunee itti baqachuu jirra. Khasaaraan tun eenyu irratti hisaabamtii nam tokkollee hisaaba keessan kaayanne. Rabbi subhaanahu wa ta'ala guyyaa gartanii yawmal fasli jedhee inni yaamisan. Guyyaa murtii guyyaa gargar bahinsaa san. Guyyaa gartanii isiniif booda qabamtee isin eeguu jirtu san maal qopheeffatta yoo Rabbi nuun jee obboleeyyan warra nu dura jiru sahaabaa rasuulaatirraa taabi'iyootarraa akka isaan soomana irratti ilmaan guddisan akka isaan salaata irratti ilmaan guddisan akka isaan qur'aana irratti ilmaan guddisan akka a'immaa warra diinii warra mazhaba gurguddaan beekame kakka imaamu Ahmad kakka Abu Haniifata Nu'maan eenyutu gartanii guddisee ilmii tanaan ga'ee aalamaaf bahrii godhee gadhiise haadha guddisee bakka saniin ga'e obboleeyyan Islaamaa abbaan durattu qissaa imaamul Bukhaariidha khayni gartanii osoo araban ta'in araba caale eega qur'aana rabbiiti itti aanaan darajaa tokkoffaadhaa gartee hadiisa rasuulaa namni walitti qabe sahih al-Bukhaarii jaaniin lafa gartanii raashiyaa Bukhaaraa jedhamturraa ganda Bukhaaraa jedhamturraa fiddee haati mee hanqa raashiyaanii fi makka walirraa fagaatu laala isin fiddee makka keeyseeti argitanii nafaqaa hanqa harka qabdu kennitee fi ilmii rabbiitiifin sidhiise ilmii rabbii baradhu diinii rabbii baradhu jetteen gurbaan osoo diinii rabbii baratuudhaaf tattaafatuuti ijji jaame jennaan bara gurbaa kan kee ijji jaame jaaniin hoggu guyyaa san dhageesse irraa salaatul leeyli osoo kaatee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gartanii kadhattu boosee osoo imimmaan gannaytu ijji sii jaamuu ga'e nabiyullah Ibrahim manaamaan itti dhufe haadha Bukhaarii Muhammad ibn Ismaa'il ibn Ibrahim ati gartee gurbaa kee ijji jaamee fi boo'uu jirtaa si'uu ijji jaamuu ga'e gurbaa kan kee akka rabbii jabaneef quban qabdu qaata du'aa'ee kee rabbii qeebalee jee yoo isin achi gartee ammallee raashiyaa irraa kaatee dhuftee laaltu gurbaan ijji isaa ija durii caalaa'u du'aa'ii haadhaa tajaajilli haati gartee ilmoodhaa godhaa jirtu tattaaffiin diiniidhaaf godhamaa jiru ilmaan teenya tarbiyaa horii nurraa barbaachisuufi madrasaa fi masjida geessuu dhiisi du'aa'iidhaan yaadachuutti hin jirru aqalla maa nuqaddimuhu lahu irra laaftuu waan isaanii dabarsinu irra laaftuu waan isaanii kenninu du'aa'ii gartanii irra laaftuu san dadda'uutti hin jirru ummanni gariin hattaa gartanii dallansuun isaanii du'aa'iidha lafamma arabaa kanaaf lafa kana yoo keessa deemtan yoo ilmaanitti aaranii irraa tamacarrashaa barqabanii dhaanuu deemanii Allah yahdiika jedhanii tokko guyyaa tokko biran ta'a Madiinaatti gurbaan aarsee gaggabsee gurbaa xiqqaa akka malee godhee jennaani Allah yal'an shayxaanaka jedheen ani isaan jajee hanqanni la'ana maqaa shayxaanaa hanqanni dhayin qaata'uun na dhukkubde shayxaana kan kee rabbiin la'anaatti haa buusu maaluma fakkeena gootaa jeen bar aaree dallanii jira fuulli garagale Allah yal'an shayxaanaka jedheen shayxaana akkanis godhu ka rabbiin la'anaatti haa buusu jee gurbaa ofii eebbisuu jira bar ofii gurbaan fi aakhir marhala dallansuu inni gartanii itti gabbuu sarata irraa macarashaati nuti osoo hin abaarin illee gartanii harkaan itti ceenaa'u yoo lafti Ameerikaa xiqqoo gartee nu rakkise faa malee akka tootaalii gartee waliigala gartanii tarbiyaatti guddisuu jirrutti obboleeyyan imaanaa amaanaan ilmaanii ka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa guyyaa qiyaamaa irraa nu gaafachuu deemu amaanaa jajjabdu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra dhiiraatiin الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم رب سبحانه وتعالى جبين خدماتي في جبين تجاجلاتي في وحالة الداخل ستي أمة الإيراتي كنين جراجي وللرجال عليهن درجة أمة الإيرا قرتني أكسان الرا قرتني سان تافي في تركان في قرتني قرانيف درجة قرتني قرانيف في جراجي
رجول ما ربي رجانو بيسون إيس جرتي دارا وني والقافن أمانة تربية خيست أمانة حق ولي إجتشو خيست أمانة حق الله إجتشو خيست لا بد أن نحاسب أنفسنا وبليا ربي سبحانه وتعالى في الرصد أن يوارن ترلبوتين حسابني ربي سبحانه وتعالى حساب خير نولا في سبويا قيامة مالف جنان تجاجل قرتني صحابان المان ساني تيف قدن سينا رسول ربي كيستي قرتني ملف ميجر ورّي قرتني ربي سبحانه وتعالى توفيق إساني كن المان سانيو إسان قدسان قويا قرتني عمر بن الخطاب قربان إساتو كو دوغنغوري جنان دوغنغورا لما في سدي دبريفي قويا كان قرتني ألنغير دابي هنكا إني لبون كيسابه وديم تتي قرتني داني أباكي يا رحمتنا أنقوتوي جين وقسوان جيف وهل أدربك إلا رحمة لك رحمة سيقودوف مالي وين سدانو جراي جين رحمة متية برتناي جينم يو حالة تربيان تاني رقودت رحمة قرتني ربين سلالة فسيكا يسان أبدا جين رحمة تسيدي بسوفين أكنس سداو جراي جين دوبا نتيار إلمان تنتينيا دورة تربية شريعة قرتني نوخن نتأفاني نكمت دبچو جر إفيتينيا يو دوغا برسيسو بربان يو دوغا دبچو ساني فيني أكم دبچو جر دوغا دبچو جر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا ور ربي أمنتن ربي كيسن سدادا وكونوا مع الصادقين ربي كيسن سدادا ور دوغا دبچو وجد أبدا ننجى ربي سبحانه وتعالى يو دوغا دبتا مليو بلين إسلاما إجولين دوغا برچون جباتا حال أران تنخيس جرو خيست يو نم توكو تلفونا ندوي إجولين تلفونا قافته انجرو جين جنان قربان سلالو جراست أتنو ما جرتا مو انجرو برسيسار تاتم خجبا برسيسو جريتشو ربي سبحانه وتعالى المان تنغرتني أسوة نقول نتي إماما نقول الأم أول مدرسة هاتني فبان أول مدرسة المان سنتوتي رسول ربي عليه الصلاة والسلام وياتو كوسوني تاي ماتي كيسة تاي غرتني دقيفة جرو انتلتي تكاچما علمو إسي يامته غربا مي خوتو جتين غربان تكور رادي باي خوتو غربا تيمران سيكن ناي جتين جنار رسول ربي چلسيتما لالا غربان تيمرا دغينيان چهادوف تيمرا تكتكنيتي ارغا فيتو سني ترغت والله ولو لم تعطيه جين رسول ربي السلام أصوص لا تمرسن كنو في بات لكتبت عليك كذبة كجبت آتي سلا سر لك قوامتي جين جولة کرتنی یو کنا سیکن ناکوت اکنا سیکو ناکوت غربا کرتنی نی بیتن کیسا ایسا یارو ڈیرا کرتے سنتی بما تورے را یارو ہاتنی فی ابا مگالا دے منچوفا ماما کنا نابتی جان انشاءاللہ اتنات گویا ابان گبا اخانے لے کرتے انشاءاللہ جان غربان گویا کھانے لے تمہ دے بس انشاءاللہ جان گلگلے ونو فنمار کن جرو اما گویا مائیدہ یارو ڈیر تم بودا ماما وانا کنا نابتی کوتو جریتی انشاءاللہ متمو کرو جرین سبحان اللہ اما انشاءاللہ انکی جبتہو بیکیچو انو مجر امالے بکن گیسو دفعت درہ بوی امالے لال سامت ماما وانا کسی نابتی کوت لیکن امو انشاءاللہ متی جین سبحان اللہ مالی سلا انشاءاللہ نے جولے اکمی برسو جر یو ربی جد انشاءاللہ سیفین کو ڈادا سبحان اللہ تربیہ علمانی کیستی درہ گرتنی حاسوا معاملہ من کیسات وجہ جرین جسن جولے دیتے کون رانتا نمہ لفا جرتو جولے گرتنی اکملے وابیتو گندہ تو کو افیرمنے دیمنے امد دبرے اراتا نیاننے تکسمتی ابان اراتا نویاچی سے اکاسی دوبا جولے گرتنی جولے دے مارا فاجرین جولے نا جولو مت تکو امتا جہا فی تربا گدی تھی ابا جولے ننڈا گینی تھا بچو مجر جولے رفا سنی نجن نینان ابو یو فیت دے میرا فی علی جکیانی رفائی جین
أبو أري جاكياني رفع وما ياديني جيد دونو واري أما قربا كان لالت أهو جولي أمريكا جيد وما چالي سفرها جولي أتم كانت تفتو كنا أكشنا كان كتير را وافوچو جرالسان عبد الله بن عمر yoo gartee maatii isaatii wajjin qunnamuu barbaadee jaan ijoollee hootullee gartee ruumii kana keessaa gabbaasii jaan haadhaan ijoolluma hootullee nuti gartanii jaarsa jaartiin agartee yoo ilmaan keenya duratti gartee wal arrabsinu yoo ilmaan keenya duratti gartanii waan adda addaa goonu waan tarbiyaa gartanii khuluqa gartanii irraa shari'aan agartanii nu dhoowwee nu barsiisa jira ganda tokkootu xiqqoo ummata gartanii soddaa keenya durii tokko ijoolluma duratti waan agartanii barbaachifne hunda godhan gurbaan xiqqaa fi gurbaan hangaftee amma guyyaa gartee istoorii waan eda argame walitti haasawaniiti amma waan eda argame dhageessee ati jeen gurbaa xiqqaadhaan gurbaan guddaan hin dhageenye maaltu argamee jeen abbaa faadharraa istoora dubbachuu jiranii beek arraan si garsiisaa usi jedhee naboo ati akka nama rafee ta'e malee rafiin jeenarra amma ogguma sana amma gaagandii ofirraa gartanii hirriba seenaan gurbaan xiqqaanis huccuu mataarra bubuufatanii jiranii gurbaan xiqqaanis amma gartanii matumarra buufayetumatti wanni jee hoggu gartanii ifaan dhaamee jee gurbaan guddaan kaan amma gartanii gurbaa kaan lafti dukkanaan mul'atu beektaa tuttuqee gartee eessa jirta argaa jirta jechuudhaaf gurbaan xiqqaan agartanii sirrii agartee sirias ta'uun beeyne bakka ijaat tuqe gurbaan guddaan arguutti hin jira ijana keessaan baasin jeen sautii ol fuudhee subhanallah alazim ajaa'iba guddoo tarbiyaa keessatti gartee waa tokko gorraa amma warri rifaatuu miti achumatti hafan jechuu jiruu hadheessite ijoolleen maaliif yoo hattaa rakkinnillee waan tokko nama godhee ijoolleen silaa gaalafa asitti silaa unayyamamu ijoollee wajjin kifilii takka jiraachuuni ammoo wanni amma arkamu akkanaa kuni gorsa nuu ta'uutu barbaachisaadha yoo gartee amma ijoollee haadha manaafaa lolachuu feete yoo gartanii waan takka gartee waan silaa namni arkuun barbaachifne manni ciisaa mana adabaati manni ciisaa mana gammachuuti manni ciisaa mana gorsaati keessummaatu jira ijoolleetu jira ta dubiraa jira ta dhiiraa jira yoo dallantallee ifuma qabadhu manuma ciisaatti ol dabre gorsaa fi wanni gartee anaanannaan illee wanni jirtu cuftiisiitu achumatti haadhumattu ijoolleen tun duuba akka nuti awwala madrasaa duraa taaneef akka beekuu qabnu jechuudha nu hundi keenya amaanaan akkanaa kun cuftiisiitu obboleeyyan islaamaa waan tikfachuu qabnurraayi yoo gartanii tarbiyaan islaamaa diiniin rabbiitiif shari'aan irratti dhufee waan adda addaa nu gorsa ilmaan teessaniif maatii teessanii biddarraa tikfadhaadhaan hunje ayata quraanaa keessatti ilaa ammaa kun amata 1400 irraa qabnee qara'u jira suuratu nuur keessatti وإذا بلغ الأطفال الحلم yoo ilmaan agartanii bakka dhiiraa gayan bakka silaa xiqqoo gartanii bayyanatan yoo isaan gayan sa'atii gartee kanaatiif yeroo kana akka isaan isin irratti seenneef irraa dhoowwaadhaa jeen min ba'di salaati subhi wa min ba'di salaati al-ishaa wa 'inda adh-dhahira yani qilleensa gaafa san jiru keessa haala gaafa san jiru keessa namni yeroo salaata subii booda namni gartaniif irraa boqota yeroo gartee namni huccuu fitti qabee gartee fin sattarre mana ofii keessatti yeroo gartanii guyyaa zuhriidha yeroo namni owwaaf huccuu firraa lafa kaayo baada salaatil ishaa'iin illee akkasuma yeroo namni hirribaa deemu waan ijoolleen agartee qaamuma namaa irraa arkuun hin malle jira yoo isaan agartanii bakka silaarraa qaanfatan gayanii je ilmaanuma teenyata nuti dhalla maaliif shari'aa waan tanarraa ihtimaamatti godhee ilaa amata hagasii tana hanqa gartanii taariikhaan qara'amaa warri kaan irraa dhaalaa dabru tokkotti maaliif rabbiin nu barsiise